أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers compatriotes, je dois commencer mes propos en m'adressant surtout à tous les dirigeants qui ont soutenu le criminel Azali Assoumani durant ces 10 dernières années. Qu'ils sachent que le criminel Azali n'a fait que tuer, voler, torturer, dénigrer les Comoriens. Et incapable de nourrir, d'enseigner, de soigner, de sécuriser les Comoriens. Ça n'a pas suffi, mais il veut encore céder le pouvoir à son fils agité qui ne sait rien du tout. Et par accident, son voyou, son petit voyou qui s'appelle Lukman, qui est parmi ceux qui ont tué nos frères, veut aussi prendre le pouvoir. Donc nous appelons à tous les dirigeants qui soutiennent jusqu'à maintenant ce criminel, ce dictateur, ce voyou, ce voleur, ce fou, puisqu'il est devenu fou, qu'il commence ou qu'il se retire le plus vite possible. Puisque les Comoriens, pendant ces dernières 10 ans, on a essayé de faire comprendre les Comoriens qui vous aiment, qui vous détestent, qui sont vos amis, qui sont vos ennemis. Donc, je vous prie encore une fois, en tant que citoyen qui a fait des études dans un pays étranger, avant de rentrer dans notre pays et venir ici en France, donc je sais quoi la souffrance. Vous protégez, vous enseignez, vous soignez, vous sécurisez vos citoyens, mais avec ça, vous osez nous imposer un voyou, un criminel, un voleur, un dictateur pour nous détruire. Vous savez très bien combien de jeunes Comoriens qui se noient dans les océans en voulant s'échapper, se sauver, se soigner, faire les études et surtout avoir une vie meilleure. Pourquoi quitter les îles Comores? Et ce qui est bizarre, c'est que ce fou même a osé dire à un média français ou une chaîne de télévision, France 24, il a osé dire que ici c'est mieux que là-bas. Or, l'ambassade de France voit tous les Comoriens, la plupart des Comoriens, ils veulent quitter notre pays. Vous êtes tous au courant, l'état de notre pays qui est trop endetté. Les gens sont malades, les gens sont fatigués, les gens souffrent. Pas d'emploi, pas de l'électricité, pas de l'eau potable, pas des hôpitaux, pas des écoles, pas de sécurité. Je ne sais pas pourquoi ce voyou veut rester au pouvoir ou laisser ses enfants. Et je vais citer, mais comme c'est secret, je vais en parler le reste en comorien. حضرات السادة كما تعلمون أنكم تمتلكون بعض أشخاص مهمة سفراء سياحين وأعضاء السلك الدبلوماسي في جزر القمر ويعرفكم أن ما يجري في جزر القمر مصيبة وتعلمون أيضا أن هذا الدكتاتور هذا الظالم هذا القاتل هذا الصفاح المسمى عثمان غزالي الذي تساعدونه وتساندونه لكي يبقى
رئيسا لجزر القمر مع الأسف الشديد لم يفعل سوى القتل والسرق والتدمير، وليس قادرا لتناول شعب القمر لا في مجال المياه أو التعليم أو الصحة أو أي مجال أو العمل الوظيفي. فأسأل نفسي لماذا يا حكام الدول العربية وحكام الدول الإسلامية لماذا تساندون واحد مشرك، واحد كافر، واحد ظالم، واحد فاجر، واحد مجنون مثل هذا عثمان الغزالي؟ ألا تعلمون أن جزر القمر هي دولة لم تكمل عدد نسمة مليون، ومع ذلك كل المشاكل وكل المصائب في جزر القمر. شباب جزر القمر معظمهم غرقوا في البحور أو في المحيطات، لأنهم كانوا يتمنوا بعد نهاية دراساتهم وشهاداتهم أن يرجعوا إلى جزر القمر ليخدموا دولتهم، ولكن مع الأسف الشديد لم ينتهزوا فرصة لكي يخدموا جزر القمر، فمضطرين أن يسافروا إلى دول أخرى، فمعظمهم غرقوا في البحور، وبعضهم قتلوا وبعضهم سجنوا. تعلمون تماما أن الرئيس الحال أقدم فخامة الرئيس السيد أحمد عبد الله محمد سامي حفظه الله ورعاه سجن منذ 8 سنوات وليس هناك أي محكمة، مع المحافظ الدكتور عبد السلام ومع كثير من المعارضين جزر القمر، وبعضهم في فرنسا وتنزانيا، وأمهاتنا تموت في المستشفيات العالم مثل تنزانيا أو في مصر أو في مدغشقر أو في موريشيوس. فلا أعلم لماذا هذا الظالم هذا المجرم مصر أن يبقى رئيس، وإلا سيترك زمام لابنه المجنون الجاهل المسمى نور الفتح عثمان الغزالي. ومع ذلك أخوه الآخر العدو الشباب جزر القمر المسمى لقمان يريد أيضا أن يكون رئيس. إلى أين ذاهبين؟ Où va notre pays؟ ليس ملك لهذه الأسرة الفاجرة. Notre pays n'appartient pas à cette famille maudite, à cette famille de criminels. جزر القمر للقمريين. Les îles Comores appartiennent aux Comoriens. إذن أرجوكم لمرة أخرى أن تبعدوا إن لم تستعينوا أو إن لم تساعدوا شعب جزر القمر لإنقاذ دولتهم. يقول تبارك وتعالى ويتعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Sinon vous allez savoir ceux qui ont été aux côtés du criminel ou le peuple opprimé. Shukran jazila. Kwezi watukufu, mawatwania haina mala ni wakodo mlio mjaleje ya nanyi ujua kwa wakati mi ujua urongo hautuguban wakati mi urongo hafuraha shahaina mwenza hitwa haini mwenza uangwe guyelewa ya uka ezengo zisange zenu haju ngezwa studio haju tambani mwambieni ikaubili ike nandise directe hangu yenu haruma sabili tikabiyani sa haruma sararu abunga mumtaho ni sama wakati namlatizani shatika haruma mahadisi yakamhimu kabisa kabisa. Haruma mahadisi yakamhimu kabisa kabisa hauka tikanzani tsahe ezilio Komori ezilio bonze rido mwambiani ewala hauka karitina tele karitina wandu wa urambia o ukweli wahezano kwa bokode zijilio mantiju hatu abonga mjiundo oblige ni tunde ni rejeni njeni mwambiani surtout ekawandu wao haruma geri ngamrambu wao bwana woi
Ekenga mumrambu wao ngamjo unabia mara nzini télécharger ndo comme ça vous allez le voir. Banga vozo hamba ezangu lelo ezenugo vozino nje manga mjo tse hambapi. Kanga ni tayari na mwanele foto la mando o andu wan ngamrambu wa mro ya ukamtu mrambu. Kemu mrambu wanga mjo unabia. Ngamrambu wa mro ya ukamtu mrambu. Amumona ukamtu mmona. Doi. Mrambu akamja mrambu. Abo ndongo zinchi ya bidi mtulilie shakablia na mpartage ba habari ndazishetwa ni ngwambio o wandu wa mzigiza pia ya uka na mjuhe mwede zanyu bo maadui ya madi na mjuhe mwede zanyu yoti pia banyi maadui e ya ni sauve de adui ya hangu de mwana o la fakhari hamba e ya ni sauve de mwana hangu fakhari shema jindu ya ni zingiza wanu pia kwe ya nabi ya ukaba nunga manzoni toolo unga manzoni uloa wa ikatinda abuge hapo kaka mjamrambu wa ebwana woi Sarkozy weyarengeze mali yenda ya kanti daena o anzua ni abalia yenda ya wanikeze mali na mumrambu wakamtumrabu abone muyelewe yokana aina mahala wenda o ezenugo pia gari ziparisao o wandu waparo pia re mafundire mionano pia tisanga mzipariso pia na tukubaliane ukanga mparsho ze habari hizo ni mwambia oni ya zaina mtuna taimba bani ya kenti baka mchoka ufa akseho ya wole lo ateheri joka huja shaka mjouti aronondo ngabo mjomba mzuani uhundi yo Faransa desire randa zinu hede haparisa e mana ngutsohano si hane mhazie ambezinda zipi emhazia unuka uchauta hindi dokutan la ngabo wabili ulwarumwe yezi ende haparisa mwana gutsohano siha arumwe mzade guro wadaha fudwe madaba halafu zenugo kata jwangu amboche abirende sahenda para mbaba ababomba mwanama utontini ama je mwanama ni atisiza za anibohe ebagari gutopashia ye mbaba amwambia ukana na mwalimu aelewane bagode mwana nyuko shana mdide bagari jom nikanizo zote pia emsa mpartage na mpartage gari johani sese habari kwa zeo atuko msa mpartage hau kemsa mpartage na mrinike bagaranzao wa parisese habari wajue wani mimi njajua nzao ulo wafe sha maana hauke mwanzo wafe mabinda mwana masauti ya komori ngojone shelezisa babanu wede mzee mapichari sari ya parisa ila demana na homo hucha wakabunjilio alafuti kahanza ni parse eze habarizo ntipia tisati parisa o Sarkozy ele bunjilio ya kaulifanya no wanadamu wanu ngamonao nezema liani kiwazo mabunjilio yafanyishi ya pia no wandu waparwa iliwe ende walipwa neze abomirwadi Abu Ashrafi Salim Hafi Sarkozy wanadamu pia warenga semadi wenda watufanya ndongo wajuka uzijueze habari wanabasa akim partage na mnambi yoka wala barakatillah irandisi c'est bon how na mnifanye sinye kama partage banga wando ngwa ba homo huja na banga bono zamuhimia bidi mzijue
Wajomwa bianizo na bao tindola enda mwantuwa mbeuka beluka jafa beluanda pashi ya heze labo. Yaburi yandise haura hakwezi watukufu. Bismillah. Ala barakatillah. Azali hatrahise Emirate, hatrahise Arabi Sauditi, hatrahise Rusi. Itongeza katuju wangu fanyoje indemani ya Lukmani ya babaiha. Ezilera zinu ngwanzu ya farie Morisi wazungu, ngwanzu ya farie Tanzani waeleze, ngwanzu ya farie Rusi waveze waji wamprotege. C'est trop tard. Tialebanu azali ngurejei itandra ya zilera zinu haisa ngurejei itandra. Ngabo wandu wekayao wakabonze mahamiji waisangwa wa waswili o masiwani ezilera dazinu. Kabati mreje dingoni wa delami holiho de trahison, holiho de darau, ele jeshi pia waelewa na yaukana wanuri sisizaha kairi rijira trape dingosi narkeradhi ikesa sufi osoni mwazali shaka nauri nikema buhuyanu waje wari rende ito hindu abugi abubo Lukman tiwambia wakanga wena entere utawebo ntiju bakabati namna ujo urenge enti bainge wandu wa la wangazi japia kutina namna ujo urenge enti hiyo dawe na mbaba hona fatihu izo dezini makinishao nilo suir na wahena mrudo na kiliko mwera basa nguyelewa ya uka ezengole zambao zino abasa zinu ndongo wika yao ngari zipari sao mahala halazimu abo mnasusu urumilwane lejeshi para Natali harengwa hadoka secrétaire wa Lukmani ezilera zinu habewa au service d'information ngwendo nofanya namna weka yao o walokomori e direct zangu zisabotewa watizilunge ngabo wana shen hauwana konti haukazi nu konti zinti tele zinti media zinti indeni walibwao moroni noili wa boykote eze direct za hangu waodo wandu walokomori walibwao no wamenye walokomori watindunge hauyelewe zilio shangu wanzo wadwambwe zinonge zendao ndu wa maîtrise abunge weni ujo parisa na registre ya beshe mrunda edemana na bana partage wayu para Natali yaka secrétaire wa Lukman au gendarmerie basi abasa inu habeho service d'informatique yede u boykote eze direct za hangu kwezi watukufu zilera zinu azali hajana mwalimu mrwaji ya mrenga sawahili ngambese Tanzania au Dar es Salaam iho omjini hao hamba harusha ngembuda juu handuza azali hiyo de mahala mwalimu azali ya mrenga ya wafanya dalao ele jio dalelo ele dalao hilo habahati mbi ngemkinishi hao ya uka mzimba na metro fahami wa hundri hao dalao niyo zenogo zinji wa mtuje wao do wanika ozo warema wezi wa mtuje wao do wanika ozenrongo bo wakomori indemana watofoti arumezo nambao vanu masihu nga wajoka utinzwa inyama shindo aji shanzo shikefidia na vanu ngabo roho ziko ulawa tiparo somesa milama hajana e pacte ya shetani haruma sihr daene mwana adamu ne jini anzo ende yafanyeza ngo bayi plus go timbo na izinji ukama balango hodaraja bayi shetani yo hu recompense no ili ujo hangamia he ayayambala aqon down nahum amjowa takle ilini kemdo ni damine makafiri yao abenge plus ngonya liyo mswahaf go anti yo Qur'an he contrary ezi harufu plus ngo WhatsApp hona na jisi nduka hamabala nguhundro e mwalimu yo ukamabala nguhodaraja na bala ngodo yangami abenge plus ndungu toworoho plus ngo asi yo kamabala ezango za ngizo njema
Amungia bwa tukufu. Gelazimio mjue ya ukana dala woniho ikawlazimike linla azali noana emdumshi sha owanru wakayabo mengoni mao rifami wa Said Ibrahima na Metro Mzimba. Wapula wanru wende wa hadisi zenogo wanru wa wakauzamba usufaiji hadi hashangaya haone hati hindu ambaye jao yode mala usufaiji hadi ya kaulamha na ungu waonao ka ngena diabeti halemewa ngabo wanru wanzoa toolwa wabiwa retraite le 1er juillet elebe yala Colonel Madaba na wenjirjo mvumbu wani obana azali aparo wanzwani awa humilier encore une fois awa tezesheri hawala pisandorondo hauka owanzwani haswa mironti wa heza bayando ndondo lauka rimenye wa magari mengomine na shenda arumo mjini hatu wa mironti Sarkozy no wandu wanu waka uhadisi ustadrano lo hausima Sarkozy ho mtamdu abwashi rafi exe groupizo son tipia mwamba garanzori jue edobia para ele jeshi lia kauja jeri fume edobia para le jeshi la kauja limenye magari ya hatu izo le joto ngeza rizie greve yode joto ngeza wajiri amani edo watu kwa urengeze magari ya hatu ya menye kabati mapesa komori ukazali haina bahanu yenda babongo mjoni kaja wanike mapesa hende ya tamro ajimto unike jawaba mjonike mapesa akafikiri kama lwa komori basema lala ngo watoto lala wafe hata 2029 yanike mwana hata jao timalizano mtana waleo ya uka azali esu haya heno wengwe ikawila zimike na 2024 ngasina rais mraji ila demana ya tsora mu wamri ya vayandro hau ya rongo wandro ya tsojua doka owengo umenyeha shabano wakaumbeha arumele zalinu weide mndumsha hahe ne mwana hae fatihu itongeza lukumani ngena utungumu nji Colombo enyu jwa mrupa ro Colombo aunyika mumji enyu jwa mrupa ro Colombo aunyika mumji nyu jwa Colombo aunyika mumji Colombo ho mtuje huende huveyo trezori juzi habari hadungana au hapuwa wandu wende wabeya ezemaliza ka harumweze konti za Komoro shele za hawali sisa juzi ho trezori yode mana azali ya uhanti yao wakomori wazijua ishelebo Colombo abonga mwambioni bo wakomori baba anu mimi joki nini fe abasa katifu eno mgo tatazorele wakomia mjoka mjofa sha Colombo uhimili azali na habari mrote zemaliza ho wakomori na ugo joka azali no ana waua wandu wafu wahibia wandu juzi uprofite grevila harengeze mali hizo hendeza azali haisa depase haswafi hakawambia owanadamu wani ya ukabanu mjanga mchungu unabandabo banyonti pia wei Sarkozy, wei Abu Ashrafi, wei Mirwadi, wei Mustadrani owandu wao hawadungu hawasampanya nro haina mda kaurega dujala mali yabo enda benguni ko wandu ende wani sana ndogo watiti ngabo ya niko 2 millions azofer abonge wajiundu kazinu rabo rawa ndoda mina ora ontoda mina ontina bamdu na raberi kwe mafurabo bawa ona wanikaundi watamporize no ile mafura ya baki alafu banu ngemkinishi hao ya uka ida rusingu toolwa akamba wewe do arita dans la merde haru banu andra hanza na mbabi daina ntatishetwani shawarudi wamana babo tena warudi wamana babo watukufu emana wamana hinji kwa wodo arita dans la merde ya mafura wala zila ilade yandu ya hatu shezo nungu ya zambao zila nungu za kweli ilade yandu ya hatu shabaleka dona mandabwe mwana wala fahari warengwa mali zinji Yasmin wasana alfeini izokweli hasisidaha hadetourne mali zinji sha eza yakauzifanya abo ambao hakauzifanya tena daena Fatihu Azali inde mana ya turendo anongo
Gemkini shihao ti ambulani wanru hunu tirudi ti ambulani hunrachi. Uka ngodeani kwa hidrokarbir. E kanga yabo mdu irenga. Mduka presidentite. Yasmin. Tawa wangare wanzuani, tawa wangare de jeshi eke wanzu ovuke jwambia mahalize malisa atwe mara wazivi hewa Yasmin. Sha unlide beta migamchu. Ngabo mdu para colonel Tolha. Ngabo colonel Madaba. Owanruanu wanza wa retraite le 1er juillet. Ngabo Halidi Swali. Uo haka colonel wakati wa Mohamed Bakari. Ngabo commandant Sharaf. Ahmed Sidi. Owanu wanzuani tena wanzo wa belwa le 1er. Abonge emajeshi pia wenza akili. Officier wa lona akili na umurua na watwania. Lukumani wanzu ya wabalaye wa isawa replie pia. Abonge lukumani tihuambia uharaya abobaki. Shaka bati mreje lingoni. Ngabo mwana msho hangu yani paraba. Banu goto sekre cha ucho. Banu ekeri puwa mdu. Yende ya tante. Linika mdu mnariali. Yende ya fanye mnarongo. Uo karna uvumbu wa teda ula wahafu. Rirudi ramba. Abajuka ula wahafu. Kabati mdu jwanga timtra isebana. Shangabo moral yaho wa komori. Okabanu lelo izo na kaujani zambe ndo gombili swafi. Shabanu nga manzoni mnike ne malumati. Ridoje okipe. Ridoje interese ne siasa. Engari be honda parce que son tipi ngari kozao. Rasirilo bonze ko jambo wa ndani. Ousmane Sonko au Sénégal hamba ukana si. Vous laissez la politique aux autres. Abo Rwanda Jojo Irenga. Ça sera fait par des imbéciles. Parce que ma imbécile on est obligé d'entrer dans la politique. Ojamba mimi admiti do tando kwa politique. Shabo wala rumwe politique. Waudu atuka unome wa atuka anza msomo no uno ne mahakama ne siasa ne zupi abongo ajo détruise wewe. Ministre de transport comme tu namna rasufre. Ngerikana ministre de transport yaka kompeta yaka na akili yaka mwaminifu. Hajaona mna aeroport mtiti amadola yaoneke tapile meo. Haina mezisita haina ibidi wado change. No prepare ukanga ndao harumwe te ngarenda harumwe hiver. Ngarenda harumwe za shughuli. Yode namna mbulo na akili uyo leo. Shaizo pia kwa tuzifikiri. Abangega si obligé. Okari jinterese ne politique. Oka owandura waranti za wa rigere nti. Warudi wakawangu wari wao. Warihibi yao. Waridara uyo. Yohama voti. Eke kamja voti. Owanfide hao lebe ala Marine Le Pen wajoda voti wajamina mjomenzani. Abo ifo batu rivoti riwani nao. Rijenterese ne politique watukofu. Haizo. Azali hadungi wanzuani hawatomo wa manani nororo. Ezilera zinu. Habari hamba inde adu ya hangu shabanu leo de handa ya nisove. Shaharudi tena hamba ntujwanga mamboje ntina siri tena na mjua mwede za emru ishilano na habari mru mtima basi de mwanyanya hadija daruwe shibo wa komori. Emru ishiliano na habari daruwe shi hadija basi. Owanru piye fami piye kwa tuishilana nae. Yabo ezilera zinu haina mndu mwenza mbaro yakada ena azali haisa hamsekuwa amba mnabandrabo azali bala ngwanzo ya senzuani yalla tafadhal todo jamo nambe zenda bobanu bala wala iladeria ya hangu niko wandu waji wandengo aeroporo shakabati umetirize mbano bobanu nyoti pia inde mania bo warole kiwe namna ino maona Sarkozy bala basali ya bidi ende puissant shamu mono tso yende hapondeshea na mumwene namna enda hapondeshea bonti da eno wabzabari dele kiyo ya rwalo ya jihisi ukana tu ajang nge martwanzi nge manzi Gema twanzi ngema ntimanzi. Na mhime ba ngabondongo za mhimu ya bidini mwambienizo 30 secondes. Anjo 30 secondes basi watukufu.
bawe mndu yabidiani ke information muhimu na kahumlinda. Abonge hindi Lukmani ngwanzo yanzane daina takfini. Lukmani wa Usmani Azali ngwanzo yanzali daina takfini. Ngwanzo ya farie takfini yede msaidie waya wanaukaka tina mbamru. Takfini hamba c'est trop tard, uni imulie, uni make respect ukaufikiri zike na umru hanumi hononi ntina uhudunka. Abungamisha wakamtuishi Lukmani ngufario takfini ya rejei sha takfini haba nono c'est fini daminani. Yabo ele swala la muhimu na kanzani la bebandali sirumiwa nyibo wa Komori fundi watu ngao yao Mohamed Farid Bajrahil tambani mwambieni yauka samahani uyalo mzee Wasid. Okay. Hamba c'est bon. Zango? Okay. Tambani mwambieni bana. Abonga muzisoni nyi watukufu mle banu nyonti pianga nyi majana mane na migo miramdar na mweja. Hema hadisi riamba o nezendongo. Mzee wangu nge hunu nguwano vanrizamba o beilera ino wiyo nge haruma mahadisi, nge haruma hazila ina wantu. Owinchi wa hanyu enyi wa ukomante banu, enyi wa ufikiri haukweli henti ya hatu. Endobi ekazali halawa ya lazimu o wakomori wa mtendeze ilo suala ni muzisaoni hamunguna mtume haina mnugu jozisiwa bulletin ya hahe eshua ya hahe au kenu goto kazali ya lawe watijoja mshenzi hamazali endobi mfikirio ekazali halawa ujohozwano wa Komori ujosikinio wa Komori ujokana maarifa bazalingu lao ngujola wati hale azalingu lao ngujola wati hale titwa mapesa nera toya zati randi hale wando sodole mapesa na ziberu wabali wali bloke wabali ze telefoni pi waneke ngama zondo ba mimi amazo njeniro mimi ngama zo nikecha pakanda mekati nda mibasi abonja jo ka determiner namna hiyo shema na le determiner kati fuza bali kaka mina ngo ntenti chef za bali abogiti kanzani muzisene le swala hilo kwezi watukufu embabi mwaona wa Komori wandu wa siasa wambangwa ona program wambangwa upre wambangwa ona maarifa endo bibu wa tukufu mumona o uka wa Komori ilazimu emroia watende ya saidianti hatu ilo suala nambani muziseni ezabari ni muzisaoni ekakarja fanya shua ya zako eli ratungu wanro amwambio ni ya ukana karjo ujitwa wa Komori haukenti ngejoba komi hononi hahele jeshi kangwa huzwa nisi kheri sheka kwa tu huzwa nisi wajore ngawa fanyero au afanye jazad iyo de babi nambani muziseni bana Allah kawidina dise directe enorme 20 heures shayinu shwar tsojari jimana tena rishindana rivurana abongezi kanzani mwambie liban kwezi watukufu ya kairi mke wandu amini fu adilifu mfikiri emru ekazali halawa ya lazimu wa Komori pia warumize wambe ntsori sove bana ilo lele suala o wandu raka uhadisi bana ambani mwambie ezabili amfikiru kende jeshi lisali la muha Lukmani haisange dans la mer de la inambabahe ngamonao enamna watata yao hula hunu watojo watangwa wandu ngendi waisawa elewa bwa Komori wanzo Rusi warejei nao kwa jailiwa na Rusi wanzo Faransa na hatra hise Faransa ezanwezo pia haisahara mbuwa kabati mpuho ba haisahara mbuwa kabati mpuho raili kwa tuona emadwamana wahu wahede jeshi la Komori wahisaba nito jukiri mwishi wa hafara hoja komelo
ala kulli hal ujoritawalia nuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajuka hanza au kaili ya rabbi au qul Allahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir. De uniko wo mndu yanzao yatawarisize uwe yanzao ya heze daraja uwe yanzao ya sisi daraja uwe yanzao abungi watukufu kama ndugo tsamba wide mu mjini hatu wide wa parti ya hangu wide mwanzani wangu waimwele bavula hatu ndugo jo sosoni mwa Mwenyezi Mungu haina bulletin wajwa kangu ni komndu ya rote wantu inde mana naba owa baba ni wa baba mwasaidia azali mambushiri mwa hamwema mwamba continue fanya jamaa hajane zengo gizo njema tuenda towa roho za wantu daino wana kabati mahakama wandu watuka ureklame ya kema furana ya sihe wadubisa wandu na mizinga wende watire na mwana nyiwa baba mwenda makautegeza nyiwa mwenda makombushira mwamwema bomze sultani bomze wa hangu ibura shehane bomjomba hangu mada Ibrahima nyoti pia na mwana mndu mwenda mwamwimilia atowa roho mbili tena na Mwenyezi Mungu min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fakaannama qatala an-nasa jamia wenge hamato wezero za wanadamu pia inga manzo mafura yasi gujo yafumo mimi amhimo banu nturo hapa kema mafura yasi gujo yare mamsinga gujo yatinzo gujo yatomdo waman ahyaha sheujo protege eujo sauve akaannama ahya an-nasa jamia ngehamaha sauve wanadamu wensi pia abonge watukufu gelazimiyo mjue ezakado za jiri yauka aina mndu mumtuje aina mndu loka limune yezi ngujokana azali haisa hadepasea aisa ngurongo nai abari katwanza yaone mndu tena yauka hata jobwe hanyo zenonge zungoni waswidi amba washida ngwe bontoto jwa rungo telefonini ntona za siri ekatipa namba telefonini ke video ni jweni tatane de mione de nanje baba hanu amiche hata njobwe hanyo abasi wandu watsungo izo zonti pia zo dezo ngwabari yalonizo o wandu wajwao o walu karibu naye pia ngwajwao wamba bufa wallahi ule besa zaliban wamba bufa ule besa zaliban abuga basi kanza mwambia yokana namtulilie baza ali hatraise zentiza tukazi msaidia tikangalia BFM TV ban e problème ya mafura e problème ya hegeri Donald Trump hanikawa Iran hula hamba kutina wakati tena na kuambao e mafura unu Faransa ya isandi sohea azali katina solution e katina utawaende zahi basi ele margoti mabaki ezentizindo aji wadungo hamba kwa joa bimisi kwa tukanza wabite pare wajawa angale kherilo kontiju unike banu henda hula unike banu da hula azali ha watrahise apara wando aji zengo hizo zimta dans la merde zimta dans la merde kabati mdu wa minazali tena ti Faransa ti Arabie Saoudite ti Emirati ti Russie ti Marika aina mdu na bala yetu bala mbio henda ni kwe mafura abala mbio henda ni kwe riala jani sizo wandu halafu lelo wa hautungu ya uka ezemali wandu wala wanikiwa kwa jashinda wa maîtriser e situation hawadungu yabo hawala pizza hata mwone mafoto na mwereani ya Sarkozy na mnenda pondeshia bonti ila usofaria bande maji ya undon komi olukuma huhanti asalimu ya dorenga aina rongoyo horea shemizinga ibandwa olukuma kuna ujwa unjia kandani urenge mizinga yao giyo hobedo iyo de magaze ya heze arm kuna ushinda unjiyo kinko fikini ngo dwarenge mizinga ilo kandani urenge joni ke wanru wajiwa da fimbaba aho ngenda renge mizinga bolukumana jobone ke kuja tondolo abo wa rendo aja faiswali na mutina salim aboti satsihu toremba biyo ya ukana emizinga ibalwa wa huwa hele jeshi kwa tiyabo emizinga ibalwa kuna ujwa unja ihorenge mzinga kenga wala mizinga abo yonge joyi uhure hitwa daona o wahuzai amregonot udofikiri uka uhanti
mnasaramba viola ya dore ngeze information yehorea basi lelo kutina ujo hunda la salimu kana wunika information tena chef de corps ule kana wunika information tena wala kuna ushindo renge mizinga ilo kandani au kwa walo yabo wao majeshi walo na akili wao majeshi mawatwania wao majeshi wajua wizwanza abonge endarenge dungana dawana fatihuna mwende marenge mizinga kandani rwani parao androya na security wa haho parao na mapede wa katanzania waje wahubirilie enusia escadron Abdullah Matrafi na wenji wale yabo waonukana wewe sidi wa merite uke yabo alafu bareke kuja kaurenga e place ya takfini bangwa jojo ke chef d'état major salam tak abo kujarenga bure hauka kutso escadron no kuna kahunda kadani kuti chef wa escadron no kuna kauka chef d'état major gawe mahrumu yoda yenu wandu wala hasara inji yamba ukana khasira dunya wal akhirah dhalika huwa al khusran al mubin hutwe jumano kuna kahunda ya dhuhuri abange watukufu ngamdudi ni mrasire amina mahamina ne bitilo cha bandu humba za majeshi shaizo nanzoni mwabieni na mkontineze dua eda mwiti henji sheka azali ne famia hahe ngwanzwe da mwiti he ngampirukana ya hode joka utende itihe kwa jata ngamrongo avec confiance Allah inda parukana confiance amalelo hauka eke upuwa mrumzima indi atahe azali awandu waidi wangu hibe mapesa wanika 10,000 euro wajua ula wanikuwa 20,000 euro abo basi wajua amba salamta kabufakhari sheka wanu ele jeshi leo kwa tuni wanilia mifahari attention ele jeshi kwa tuni wanilia wanu leo sufa jihadi hotunzi siwe namna inu de la mi hotunzi siwe namna inu hojuha ontipi ya rafiki fakiri wa mradabi o wandu na wavumbu wa wanu ontipia wanu kwa tuni wanilia attention mratijo kadere uni yauka de la mi usufa jihadi kamali check Ahmed Abdallah, Fakri, Takfini. Rafiki wanoti pengo wanili yao aunga wana haja na mwana nti. Attention, lati yo tromper. Wanu kwa turu wanili. Wanungu waji wanili yao haukawa isawa jokana wandu wake en danger. Ngabo wanzo tolo le 1er juillet. Ngabo wanzao bo watukufu. Ngabo wanzo tolo le 26. Abonge de la mi katuni wanilia katu wanilia nguwanilio riziki yahe nguwanilio sheo shahe rafiki katuni wanilia tijibu wabo rafiki hauka hamba kaunu jema arumele bujilio ngoto be wido bia zambe wido biwe rafiki hamba ukana bo na mjerizie eze problem za ego za hatu na mjerizie mishindano ya hatu sonti pia shako elinge lazimio azadeza nugu yarirenda yarendwa na nyasi karna utobule moto itena ya jari rendezo mangu jorenda ziro lana mbabahe abonge à partir de là les décisions en lisola wa yaukana c'est parti pour récupérer notre pays abo ndati jofikiru kana banu fakiru wa mdadabi hau delami hau rafiki hau kamali hau tijinobi takfini ngori wanili yao aungwa hozono ulo wangu wajiwanili yao haukawa ono kana lukumani kujua wawafe awiya warende tihiru haukanga bobandi ya hao deja watopara ntoba ngo daruma formation eke ufanya ndiga ryo huwa ufe ntoba ngabo ngari ube hawa mbasati mahala kata ntoba ngari ube hojao amruna tuhara ya jaone donc là wanazigumwe wabaki waisa warenge so aina ya para telefoni wabaya ta wa déplacer waruha bonti juu e majeshi walone mizinga kandaani ngabo mndu mzima ulo yabo shawo kana utorongo Abdallah Salimu sho wandu pia ne maofisier no wandu waume wabage jo fesa kule shalu kumani kuna uridhara ubana
ala inna nasrullahi qarib. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashirun mu'min. Abu ya abu watukufu izora kanzari mwambieni kabo tweet lo lamba alikadibu haram mana walo ndo ambao kweli ngojo kensi ule shila ndabona kutona kabo wedaba wandu wawezi zivina milioni na milioni Facebook onde warranty pia ujango ni shilio uridu ndo amba ukadibu haram tsana mama saramba via tsone zitwa tawade sababu na mdogo wana damu ntsironge sawa na buisi tutakuwa rweleza anga fikire mpari samna ichomba mnanga yenga mjomjom mshanga zabana ucho chabananyi mati mitso mndengani mlise yo ni mba yo jamsindanu nabe valaba tiatu mchemu ibule irengwa ni maburunku irengwa ni mbwa irengwa ni zinyama izo kazamba yamabia nuka izo kazamba ndo izo kazamba izo azali arenda udaino wana zo hamba au zo urendwa emana mbulia hindi kechia funda jangu na biokana bofa shabanu arban waifundi wetifundi bangula piso hewa ngoa himilia euro hitwa unoso wandu kojo utinzo wandu wala sohaba wala daika eujo chabanu hanyi banu mitwele ngamatini mbayo ni mlise ya sa abuya busantani mwambiani bani yokana ezilera na mwambiani zo kezia change arumba Mwenyezi Mungu ritsi hundre 48 heures ivan entia komorige bidio ihundane na rais mnyumeni eke opposition wakubali ukangwa mabwete yaboka ndora himilie ele jeshi na mtoto wenti omiononi yao wana haramu wao mkoriji ya ukamsisi madaha bwetelami bufakri butakfiri burafiki bukamali ni majeshi wa Komori mbuli ya washenzi wanu wa uo wanyanyanyi wa mhibiani wa mdarauni izo sonti pia rika miswiri wakaiho wadungwe masusune mabandi no ulevi no fira jihata tendeti somo universite titimizi somo akademi titimizi jambe na ukaje mtika eti joso mengeti kaneze tobia makanizo bo washenzi kaiho banuri decider comme monane tobia mi makanizo ngoni mwa watu wa mama aminchi Egypt mti madam ngoni mwa alhamdulillah wa shukru lillah amugi abo tikanzani mwambieni yauka ekanyinyi majeshi mlona wengwe kamjabe za majira trape le 1er juillet balahem leva osolimani zabari salimina mtujwani vumbwele tina mtujwani tomabiani se habari yauka gabo mjomba hatu mzuani mdomshahe ngufanyo hazi homa siwani harume serikali ya zali mjomba hatu wotajiri halola mdomshe gudwambila wana rumeri yauka mhaziye udofudulwa ni mdobi mhaziye udofudulwa ni mdobi wala mrulo na riadi eze nyumba nkumoroni basi ola mbaba na njweni wone kabanu hatinze biye moroni bala jivu anzuana jivuriza moroni hodubabala hatwenda hunru mdobi hinge bala ngutso fudwe madapano nore disaeta ha atunda mdobi nge gula ngutso disata eza jirindi Emmanuel abe ukoja unudobi akawamba ukango cho unudobi amba mjo unudobi dauni hangu elera ntuka utamtukambia bibi kaka mjo hunu ezanugo yaziona embaba wa remwa ezilera zinu kuchungo faranta na mulema uzise nga mjo ambilwe bo wenji waisangwa juwao kezi jakaza kifu wanu wadungo ujisisa waloda wana azali gabo mzima ulona arim na mwana mwema mnamrumshe mwema ya rihanya metisi na mulema uzise hende yabo bo atukufu atuka iromba dahoni hende ha hunru ola mro atubutena nguno ubutena ha zinda zibitena matwanti ya ndani telefoni bomba wane mwana maende ya renge mbagara hangu basi guto tafanya guto lisata shamba babanda un client de vacances sino kena urejei abora tile fijondo wa ile wanena bagode mwananyu ho goju
ha eda bobode mwana nyo na mtwela mwa ile wan yode le kaulu wilo usiku Ibrahima mzee ya voti wa gouverneri ya prepare ekipu ya hahe fati huye da bado hayamba wandu watuka ukaa hunu gouverneur watuka udojere amba ha kamine ekipu ya hangu na kufanya kampani kamine amba rantsi ba kutatopara joka gouverneur ketsidasi amba abata mbaba huba imana ba voti wa namna mbaba ya ba voti wa namna na bati voti ola mnaitwa panje habari zembie dabi ya mzaza ya para Ibrahima mzee ya gouverneur eba musa udopo utawala ngwanto udoteze mwana bahiye da bango tojo ka jele veke udo pashele garu wozungusane ndu marisha kutina ujo uhunda ola Ibrahima mzee atambiane makaulu tete shetwani ya mabia yo haja hunu harumwezeje aja hambia ola mbaba bomba banu mwanashe wangu ajana mbajao alafuti mbajao hedambia mtate mtazani paraka unambajao mbaba atorejeze likaudi endawe ne bawude mwanashe wangu mhadisi bane mwanashe wangu mwana ho abaenda sisi msenje kutumpara wamvure mashisho ambe uda wo banu na mapesa eda hude benge wahindi eda hude cha wa chao kango dona ubu of viagra lola wanevo chakuna udo la mzima halafu aina wasali wa hona nyopia utware kama utwa shango ambo enda ile wane na ibawude mwananyu amunge hapo gelazimio mjokana wa mironti ngwa una utungu ndondondro wa menteneo au kawa menyele wa magari 20 na shenda wakahuzisa ewe ndo bya kautongeza wa mironti onde wa menyewe magari yao warudi wa ulwawa paje na hizo zonti pia yundi haukana ya paro andru acho wa mangamizeni we imiruadi alafu Abdallah Salimu weido uregoze information kandani ilahe AND au FCD yebeshia lukumani ho gendarmerie ho escadron na hiyo zeke zikiri azali hadubi wa wanzuani hawala pizando ndo kabanumja kamchuko na banda bobanu waneke ndamnikani mapesa moja maparonro wa jotere abo basi chakabati umetirize mbaba hanu ila demania oyi akaubeza yambenge na mndegeri ya lirende rafariye enda yakufanya ema foto yanu bwa tukufu Sarkozy enda yapendeshe namna yinu na mwene namna kansa mamna shoni uloliko libo wa tukufu enda mna deja tempa hitwange juka udangusha bonti ngamaona wakamtua ona ekemwono namnambie we Sarkozy ola yakaujijusiza le nouveau DG ngamumona wakamtumona wenda afari yao aleje ya hata emba hitwange wamage juka udangusha bonti aina hali rahezen gozinze jaja Sarkozy da jenda kanse namna hii Sarkozy da jenda kanse namna hii Shabanu baada azali hawa kanti ya pia hawa sampani awenge Kolombo uramasema pesa ko trezori pia unika azali owadzateta wanungu ashitakio ezanongo bokodo zajiri ho utungu wakanuo holiho deza hundo wana hao ne magari yao wana hao ngamana wakamtuona ngamona wakamtuona bwa tukufu namdona ndiye ngamona uzi habari indele bujile wakauparwa wandu wende wa hadisi no utungu awenge kama ntoni mwambia ni kana mtulilie bale jeshi ngwajo ukorije ze betizi wazifanya amrejeini mvumbue ni hamara ya sala amrejeini mvumbue ni ile wa Komori wa mjueni osufa jihadi bwedelami bokolene chek bo fakri bo takfini bo rafiki bo kamali bo Ismail Bakari bo Ali Abdul Haji ne mabani hanyu wananyanyi faiswalimu utuisalimu wa ulawa wafu kamjari ya jise wana hanyu haina siku watu wa ulawa hife mwanyanyi bapale ha ulawa mwanyanyi bobosha raisi wa hatu sambi hazingaro wandu wawo tipi ya warindu atihindu mdaza kamtina barugu mfanya ngabo zabidi mzijue ngabe yabidi mtizijue lukumani ngwanzu yabe wandu kumena wa raru mali dharuri ngwanzu yabe wandu mengomine na watanu nzuwani tena dharuri wende wa dotunda
fundi swadiki mbapanza fundi watu fundi swadiki mbapanza Mwenyezi Mungu amba ukana wedo arisoma ku anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون awenge elazimiyo fundi swadiki upare mwanaho swalahu bahanjia harumanongo boko kezijamjisa kezijahujisa ezenongozana zira ezeudioza swalahu pia mukabuzishia borakanizo kejakaza kifu harudi tena ngwanju ya pulwa ni lukumani ya siseza harumwenzi ya hatu bofundi swadiki jitamke ne comportement ilone mwana haho okauzaye mwana umrege wale wa mbe lukumani ya mrenge ya dofanya haziza kishenzi fundi watu fundi swadiki lukumani nga mu toreyo bano osoni mwa komori no habye ukana emadamana wa hele jeshi la komori pia waroha kwa timoroni kwa tikanda yani kwa timde ekawe mndu mmebo lukumani enda kanda yani odarenge mizinga ilo yabo pia aweti kanda nwene se ukana tu ya intérêt ya onda warengo wa huzaya mbeze mtrao bas gawe na intérêt ya onda warengo wa huzaya mrohobo ntiju le plus vite possible ekanga mwanzao mndendwa ja Gaddafi mndendwa ja Ali Abdallah Salih mndendwa jo Tsambaziwa tant pis pour vous habari ekangwanzu emali wahiba wayaye hamala ni mrachi ya bunge bidio kangwanzo zirumi ebeza utawendeza sho wakati ujao wemna suparo natali ulo harumale jeshi wambao udo menyeze directe za hangu mwanamshe ulo haruma jeshi especialite ya ikantia udo boycoteze directe za hangu wakomori watizilunge ngamina besema hauma hamidi tambilo kana upnuidi wa ambassade na wala ngabo matraducteur wambao wadungu wafasirisis yole namna service de renseignement haina zili ewengu abojewe ewengu lideyo ewengu edasi ewengu jao pia izo nabao banu izo walona rohongo wazirenga wa komori Abdallah Salimu etwabia ulo niyo yotwabia ya kishenzi ikawbidi upuloshe hitwa Tengweni ikawbidi upuloshe hitwa Tengweni efeti ya ukangojo uhenti wa yaboni mwana aho lukumani udorengeze information za ile jeshi walibeshe ya gendarmerie escadron wo jasusi na uo mrupu lwa eshe hitwa Tengweni na wandu woona haruma twabia ambi hamadizo yobula simandu waziona wali yashhadu adabahuma ta'ifatu min al-mu'minin gelazima baki wandu waona mtujua mzimba dawe na fahami aruma dala au la zali ne famia hahe mkaundi ha aruma ele dala wilo mwende matsaindi buda ju uno wangu atawindi hu zilera zinu ngabo nyama shindo ajishi pulwao shehitwa banda lele bwalala la hulwa na ziko wanzuaneke mwishi aba jamro jangwa zwa hulembuze zentu zinu mtimulize baya o masahiri na elimu za wandu wazali lukumani emajandaru mo wenji watwamba bomze karadi ba tina ushinda karadi utini bo mala niyo zeletu lo atifu ba ze renseignement pièces zila wa yokana elejeshi pia lisali kwa ushia inde mana uparo aina mahala wao paro na mru kuntonto banga muhanzo aruma misi nsojo ni birili haya ngena mwedi yaboti sati ulansia defi bolukumani enda ho bedwe kandani wedebe emizinga ngyo yabo endarenge joni ko wandu birili mbaba ha endarenge mizinga joni ko wandu birili mbaba ha ezembwa pia zipulwa zijeje zidi boykote shanga mibano wana tu wacha na gejuzi wameshele yao mdo bibo yamba wanra bahiziwa enga mjwawe mana Abdallah Agwaya jakomwambia nukabelo bahiziwa kwa mtujua lingosi ngamjwawe mana Abdallah Agwa yakahamba ukabelo bahiziwa ukamtujua na mnabi radzi anu ateshe yao do dumwe do ofiro ngeo lamba hindu kamonao
Ngamjoa man Abdallah kwa ujambi namna ile kwa msujua. Simwambia ni ukaa mzee wangu ujorongo usu kwa maudu wa mzee Ashirafi ti alibandi ya kautimizi hazi ujorongo wa maudu. Shamjo mwambia nelera. Man Abdallah kwa ya pulo ya chembe ukana belo abahiziwa ngurejei. Bala wakahanza watijo kawandu walo Tanzania wapareze la pitali watundu. Awange abonga mwabioni nyo mlo Tanzania. Aini mlo Nairobi nyoti pia. Aina mduna pare, haina centre medical ya ichuao. Haina la pitali ilo Nairobi. Ngamjo parse ma secrétaire yabo Mozi Seukana, ça va, vous allez bien? Reka ya kijeshi na mduna tuenga ya pare. Youssouf Mohamed Belou, ça va, je voudrais lui parler un petit peu. Je voudrais venir le rendre visite parce que c'est mon oncle. Nampare mishi izomjo ambilo. Nampare mishi izomjo ambilo. Ah, je les la pitali ngizo iko. Mduna pare. Oui, bonjour. Secrétaire, je voudrais voir mon oncle, Youssouf Mohamed Belou. Nampare mwishi izomjo ambilo. Namfanya malalao. Ngaro organizo malalao. Shele, ekewa isawa jangu anzo ambe ukana. Salam taka. Yo jana de jiliwa. Yo jana de arema. Wafanyiza hao sirkali. Hakika wafanyiza hao. Abdallah kwa hapula yambe ukana. Belu hapashia. Habe na hubini. Sha oulabaha heno ujinga wa hai kajaelewa ya ukana. Kabati manada mudo na akili. Hate pilo tiranzi kaza jo paro. Jo pashia yende hindi. Yare jentu abidi. Alaikum salam wa rahmatullahi akhi Qaid. Kabati piloti ya joba na mvio. Yende hindi. Yare jentu abidi na uo mrudo mno ya tuamba chao. Ngejuze. Mdu ya mbage irewe. Nampare ngamjuha mbilu. Mumlauli. Banu lelo mwishe zamba lelo. Anu wabo mdu ya para lelo yamba hari Belu. Belu hamba ukana. Wadu za Belu hamba ukana. Ari. Ilamna diabeti. Vahim jomba mtijiba na mkwambani sijimda hubi. Hamba wenge na siatik. Yota na minga meni yoke na siatik. Ebo ya lona siatiki amada we manatoge ya jarongwa hilo amada. Ba onwa tukunu zisa. Ekati fuka mna unanifanya direct. Onwa jolo nga direct za hale uja ufanya sinema bana. Shakwa na uja mwambia nukana leo mwezi kada tamiga sikada kada. Eba no mrudo na muo. Banu kapa mafoto menji ando wade ya patsa mu l'hôpital. E mana mseda mwarenga hili. Na rambe katina za muru. Amonge ele dabalila likama ngeli jola mbio wa komori ndrabo. Shai lidiwa za ukabada likaujimenya ukalila jindu jenza ndrabo. Ukaribelu ngure mwaya bware mwani ya vese katuju watangu pashelera ka ubahiziwa ngabwandu kwa aeroporo ni warambi. Ukabuka jaji wakabahiziwa ransi. Ede ngwede Nairobi. Ya bahiziwa lelo. Yede Nairobi ya rejensu abili. Abata kajenda na pitali. Ekede na hii. Ya buka jenda na pitali. Shabala zirada buka jenda. Shabala wakanza wa mlateni. Mtijo para mjue za kweli. Abonge amwambie imbesili inu. Ya uka idoju wandu iwarongo zao. Tampi ya hema jinru ya tona akidi. Ya fikiro kawala wala mwanadamu ujuwa mwambie ndongo. Eka kam mwade ikawula zimi ya beki ya fanye treatment. Eshijo utongeza Belu ya pashi Nairobi. Ya rejei. Yende hindi bo. Apasha komori yende Nairobi. Hola wa hindi yende hola wa Nairobi yende hindi. Ya rudia rejeo siku hiyo. Deka mbada mbezara kama lima mziheba. Au. Sha eka kamnono. Ikabidi ya kenti ya vumwe. Watundenro. Emana wakomtoa Nairobi wambe hindi. Abo Nairobi wa shindi. Enga mtoa mru mashindi. Mumbe hao hindi. Mumreje zensu wabita. Izatiri weza mdu mwenzakili. Uzielewa ngeya jiambe muzambi yo wandu waruma media. Chado wakali ladaba. Alafungilo na malaba wa mwamini yo. Ilama kia respe ya hawa komori. Soit, d'ailleurs, mduka topa shi anvio. E kawala kwa tura mboka. Wengu joshinda jihezo anvio. Enge bidio PHMR. Personne handicapée et à mobilité réduite. Ou jombali ya ngo nge accompagne. Nge iso son tipi.
Amongea haina mtu kutochwa hamba izo ambao mimi ngabo wandu wa tano wanamba belu hafu mzima hamba ari haju hamba kwa nzu ya rongowe habono katina problemu guso Komori mtujweza bari wandu wampida ina usiku dala ewa nutida wala wandu wanzu watuambe leude hafa bomnyao na bala hafu hale nai kama ndimo mtire mna foto ba ina mbudo mwade Komori yoto tiro mafoto zawa mtomone sawa mtimdege hawazi wanakamja mumdege hawazi au mumdege mba na mtomdege wana sura ya butatoi mzee toi alhamdulillah isage kairija maana mtofanya namna hiyo maonesa marira sire geidani hazaya ngemikoni abekenge idana wekaza ukenge mikoni ge mimi tsambwa hafu shi atambwa hafu ngamba wallahi timono tsambilani wandu kahafu Joana biaozi ni mwabiaoni zilo kweli eka kweli hafu wajojo wa mrobarini au wa mle au wa eka kajafa na mwedema mwone nyimwambage na muonaji na mwamdegeaji yondo konyangu amugea mimi hizo na kanzani mwabieni na mtaheze drapobo wa Komori bale yo premier fois na kaujani tore bana ya ukalukumani enda ho bedwe wende warenge mizinga ba owenyele jeshi au emadhamana wahele jeshi kwa Komori au kwa Ngazija Delami Sfaji hadi Cheki Fakri Takfini Kamali Rafiki waonzi pia andwe sawa ile wanangeda ezenongozi ndwaji izo ntino mwabiani shana mtulilie ba ezenongozi izo njema ngavondo mobili za jiri shanga mju mwabiani imakatia jao yawe shele imakatia jao ngamjo uzijua shangu wanzo wazitatasi na mtulilie azalingu juo eza mhunda habari nguyelewa Colonel Talhat, Colonel Madaba, Hadidi Swali, Commandant Sharaf, Ahmed Sidi, Nyotipia, Enga Mwendo Mangariye, Delamina, Ijihadina, Shekina, Fakrina, Kamalina, Rafiki, Mwauni eti, aunga mbakio yabo, lukumania jadon, sekuliani zindu, mwakaka mjuambani tina ushindi. Dele swala basi labaki abongea abo wa Komori katimi ukana utungubanu hata wakati mi sha amba lekela ukenti udorenga noti para udoona ezilio nezenogo jauja abongea abo mjuma banu ngwajo ujua ezinu ngamzirongo da hobe wanuda wabi zozo tipi Eze 2 millions Sarkozy wazinike shofera rulion dazirenge babo uzirejeze arumenti mirwadi uranganyaye onikor ujawinika abi hairanganya amba wedo wakaupara ile jeshi jeli ranganye lirehitwa arumeshe siwa shaho bomalaba mati Anis Shamsudin arendwa tihindu Ujaurendo atihindu, Salim Hafi harendo atihindu, Mustadirana rendo atihindu. Bapale haulawa hafu, Sambingu rendo atihindu, Shamnyezi Mungu jomtoba anuyeli na Dr. Salami, de mwana madezire, no wandu wafungwa hadhulu maonti pia. Azalingu rejei, yende ya fanye dala ujinroji. She mwalimu ngembuda juu, ya mwalimu wa mdenga Ujanaye ya jea wafanye madalao. Kawandu wararu,
Woko Fatihu ebate mzima isare mwani AVC wabaki waili. Eza nge na usanso bese wanu ye ngudopishu wa ubu wa Viagra. Eka des invoshi unonige nizo ha. Ondwa udumizo babza madaho ni pia siba buya uka. Ondwa hobu hami hima na malene. Kasi materu patsa bese katilo wa Fatihu. Abonge wanzuani mono izo marendo encore une fois banda Medina banda do andro hanu ulo. Attention. Si jomea ni bwa tukufu pour finir. Na mumeyoni ho tukufu wa hanyu mkepre ekensi ya hatu. Wabuha bahati rirenge zentuzinu nga mumeyoni mtifanye negligence ya diaspora si johanza jerke wazima. Rirekipere nsi ya hatu nga umananyasi uriparo ya johanza jitamke mbabina rimwishie. Ulona fikirango jojo hamba. Nga wena dakanchashi uvezo konkluye baba nurutoka ujilizo wa Komori. Haina mro ulona drapo ya tahe. Haina mro kati mjousha ukazijiri. Watijua mro hajaba nga mwana kabati ulona hajana biye. Kabati ulona hajana freti. Da si diaspora. Si johanza jeri dungane. Haina zijoka udeside waru mwensi ya hatu. Jenike wa mmejanani. Rike wadzima. Riwanilie. O amanga riwanilie zemvuza hanyu nezemali za hanyu yone margoni meaoni na mtahize drapo na mjenterese neti malanyasi. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baadali zowaishia ekenga wana mbabi enjeza rijoulaha na ba zokanza nimnike nezi information ya uka azali hatrahise Arabi Saudite hatrahise Faransa hatrahise Alman wandwa wonsi pia elejeshi mengo shenda wa isawa wafikia na yukana wandwanu ketu lazimu wa bakibanu Tikanzani paro owananti ne madoma na wasiasa waelewane wafanye zila konferansi za hawambe eri joanza lobi alitawalie yode jotongeza le jeshi warenge wanike mru aminifu maadilifu yafanye sharia yafanye za lazimu ya resevoti ya bulia ya lazimu ya rumenti hatu ya irume eka wasiasa kwa jafanye za nongo hizo abonga mumlahoni banu ngamjomba zinti mwabiani ya ukana zinge jo urengwa nele jeshi wajo ukaniyo hata wandu wa siasa wajo uji onesa ya ukangwa oma capable. Ja pour la première fois ni décidé ya ukana ngamjwangara le jeshi eko wandu wa siasa kwa tipre. Mzee wangu mzee Shirafi hakana hazina bunjilio demani ya shaika ulazimu ya rongo webanu masihu ngamfikiru kangu jorongo usikwa maudu yambe eza lazimu zambwa yabo ngamjomjulizani o wakati ya joka urongowa baada ya mabunjilio mailina mzia tirongowe ekatinde wakati ya lazimu yambe ezi izo wakomori wazilindao. Tafadhali wakomori wa ushiri ya mtukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Washiriki na wangalizi ukayari ya banuri wanasibeza kukiara tinti lonizo na bashira marahaba namna ikauli hawa inone kama jao baizora bazitsa hawa unahamanga zindoze tsingelea sha holiho njao hina dunge masona pia mamjorenga abora naishia basa ni tarajamba lukaya emananja hubala ni pare bala janati parawan yabo tihonesa siasa ya fahami na mzimba so ambayo ari siasa modern sijati shia wala samu ndio kali wakada la lazari yani jabo imandamu ya juhoha alafu sharizinga manya wakati salimia jitoka mumba na maboti yamba trawata watatukiri alafu ratuparomisha ya jea mwese nkaba mzinda bala ndio kabala no hama wala wangu amesha kwindi zima aduhamba shinde kwindi zima ngabo nalikubaliana kai siasa wangu wala yo siasa nyingi waji usije siasa ya wa Komori aswi alafu upande wa hema opposition hakika wani mtu anandami Naam. Kwa parele wani. Asababu ya ukaende ni
wakati zeko tsila zarelwa kushata kiki hamba mide na hunda mwenye hamba mide na hunda na wake wajuao kawa kwa jahunda wajue ya hunda sha wanuka karlo sare shimile ukaende ya hunda humite uchuka uruma wala tano siasa wati lombi kwa watendeza watishilizani pesikwa tinono viko watendeza tindawala no. Hata Ziswilo hula komori na wala wa banda ya huu wanakulorulu kwa watendeza barindi sari unolezere la hao wako anakibula ini mgunacho kansawa ya liyo ya doangalia sha ikamia zimungu hari delari ndokiperensi hafu wala tunorwa siasa utiwarongoze tena ukana mwelewane wala ustina lejeishe kama loma renge nsinu wa nutsinda wala abu ngabu labda rimjuao hauri johunza shawa nutsinda wala watawaja huu na wala walwenyo upande wa hawa siasa upande wa ukaya lejeshi labda ngaranzoni rengeza dhamana zorichiviwa haukati kawa kukirama waretene makosa mengi wayafanya angarmao mvau ijonki sharo emili namna sha na uzunguliana lekenga jukunda mungu yarenge transition hiyo lakini aresha voti za mjuani warenga sha mjua mada jahusu yeno tablo bangar joka banunga rombo misi murkena mu hatta usikushe uskumbo jumsha yeno tablo ila ya moderne ila mnyangalie ndo bangela dimu wa suiso atusasa mahara kwa taha mafundi wala watushemeza wala na mwaka drendo wala sidor juaro wala sidor manjer joka hunia angundu nyano nda akhirat ndawala sinabasi jamruwa na jaja ajigita ka banu nono mfundi unga rimona wa basa ndio hamba zinkazi rendwa cheuje ndasubutiare ngare kamso Afrika Biblia ya la bisamungu ya turavoti wanulisamba obanu mufti aringe madeno nondo shabo masala zidi wasubuti wanda wahima bala warenge voti za churelwa reka Biblia reka kumsuhafu bali ondo na unda dahati na mbeza mwizo bala wateze Mungu bala wateze karjaso mashanga mrambonyo masoma bala wakauteza Mungu leo warenge Biblia shabala wakauteza Mungu bale aminiliha naam amungu yabo ikawa kwa jajua hizo wakaulenda sisi wakaulenda ni jua elewa Mwenyezi Mungu hamba la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhu ma fi qulubikum abunge yabo ndizo wanzimia ya uka wajua ukaka wajarewa voti wavaya ze juba nezendevu wende warenge wamba mswahafu wadisa mru amini ya uka ngorengo wende warume heo sharia ngo stay na wajua ukana ebazi yeka javotiwa ngujua ebazi ya ukana kabajarewa voti ngamuhendele yombavi ba riandi sahale ya uka ngaru shukuri yao limwambia ni nyima notable mahimili ya azali maka umwambia ukane zanungo gizo njema tso ilelo hawa wanru wafu haranganya magari mengo minena shenda ya twamro na mjokari mrambuani timwambia nukana mdotire mafoto ya ondo na yenga mjobeshea elebe ala sauti ya komori pia miazingar na nyima ulama mloda nyina azali nyima ulama mwadaza nyima khatibu mwadaza ngamjojo hamba kana si makafiri au si makafiri ya wori kanzari mwambia ni hindi yabo ngebidio mdojua ya ukana wakati ya bidi mrongo we mdasa na nyide mwarisoma ya ukana waqul alhaq min rabbik faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur abunge abungari mwambia woni banu ya ukana haina mdru nafanye shetare inge mwanzi haoni bo maulama
mabulia azali ya wao wanao hifa bato mzima ya mbiakana bwaza ezentisa shikafiri ekeka po madama nyoka po baya wandu bala tiyo za maji bayinga mjoda marengende fumu mjo mdo holele ya wandu shamwede mrege magari ya blende na mizinga nga mjomo fuma owana hanyu kabati fundi mzima mkomori banu ya subuti ya bausu azali ya mbashati jau azali kabati fundi mbashili ya sise midobo honi ya bausu azali ya mba emwana ya kaenda one mpira mizinga na balira yeli sunga mwedo marende kabati fundi ya subuti ya mba ukana mutu yafanya ndogo da zibi da ina salimu la faiswali ya ukawatamba zoezi tsopo manda mazinga ra faiswali kabati fundi ya subiti yamba ukana mwa watoto wa ile wadahiba magaro la duani ama da garso no watoto ikoni kwa dofu masabe kabati ata fundi mzima heza la fundi bana ngamonao wanahanyu watolo atenyanti wa lungwa kwa tukofira kabati fundi mzima usubiti yamba ukana yanume ngone madami matiro amalu qaumu lut yani yotongeza wandu wangamiziwa kabati fundi mzima abo wono wanena mna wajuha muone le banke kabati mtima usubitia wana nezongo hizo ngamjua we masahiri ne shirki zifanywa wao walangwa waendao bonyama wi walangwa waendao dahubini pia kabati fundi usubitia wana nezongo zino kabati fundi usubitia ba uswamba ukana no we kaja fatiwa zefotika zaro wabo mjijuba nyoti pia mziwono wandu makokono wandu mabaye ngwa na Facebook ngwa haruba zerezo kabati fundi tuamba kaja siona omijini hatunga mmona we majaliko ngamona we songoma namna ile banke ne vinyo ne se tobia bisijirisi wao yao kabati fundi majumali ulama makhatibu shangwa duambe kama si weya kama si mochongwa ne hanga mtwali saidi chao na chao eni ndo madarasa komori wongoda kenete ali haji ya dote abangeni mafundi mdaza pendant 10 ans azalali dungu nguriro hitwa azala dungo wanangwa watungo wafira wadungo wanangwa watungo wanikabange na vinyo hino wana wajuhamu pia wana wafobari pia harengeze marita sinu eze marisa ukaya niko wandu yani ke sarkosi sainu yende ya misi zenzwani daina mirwati na mustadrani na Salim Hafi hawanika maluja mapesa na mwende mwanyi sizo wandu no waziye lebaya hanika simu mwana wakamaliso efu baya la mali bali ya usaikoni wande wafari wa ikoni beko waziya basi ezano go soso tipia mafundi ngamzichu wao makhatibu ngamzichu wao kamtusubuti mabati chao na ijihadisha kweli do subuti uba uso gwadi mwadui ulopisa usubuti mabati chao fasirabo usango do wapule shetonga en danger banu mtifikiri kana banu kamroko banu kabanu ngamina reserve parce que ngamjokana ratakfini ra usufa jihadi ra lukumani ra waopia aina mdugu dona beseni pari sa tujon sambasa metu subiti wa pauso ngammabi abongea kama Antoni mabie ni ukana nyezi mgungu mmononi bo mafuti nyezi mgungu mmononi emba indu mrateneo fahari habo wanangwa firo fahari haba gaba ulevi ebanu kama Antoni be hindu kama Antoni be kana gabo utwabibu ahwana kama Antoni rumia mo indwachi iliyo ndotira mbwesa koli il faut dire les choses telles qu'elles sont Gebili wabeza kwa ilimu rara mwakana ezetuwa biyambi zinuzi sasa zilende ya banal Dhahara alfasadu fil barri wal bahr ele zali salibenuha na hizo keli salibenuha bahi wandufa njia inqabu soit inondation soit tremblement de terre soit la famine soit ouragan cyclone soit ngabo zahamadi soit wademwi pandemia au epidemie ngeiravajeao na hizo Mwenyezi Mungu azamba aroma surati al-Isra وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها حق عليها القول أدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا هرم سورة العنكبوت chapitre la renier parce que inu al-Israël haone sawkana wa kullan akhadna bi dhanbi wa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna abonge ezengo hizo zo kunda wando ke kabati wando uzia wando si wala anifu si wapotevu parce que Mwenyezi Mungu anambia kana lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu wa umana wal ali wa wabunguha wasijiniha kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu kabati mndu yakauhara zambi sijirio enda vitu kauhara zambi sijirio oliya ujara bokana na mzestwa byambi na mzia dhuluma wana wafumu bari ni pia inu dhuluma haina tilo na dhuluma aina ti walo maskini bale fasira balangabo wizina dhuluma shawa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha haina mwanadamu ndo bandi juma tiwoga ni riziki haya ile reste oyata mdhulum waikatuta urongo wababa masayo wanahanyu kwa tunda hazi wanahanyu wajuhamu ngamtwa mwede madore mi amduko tiwa barika ujari ubishire mahame marika uchacha eko tukauta nabi achaba saini bomzo hangu mzee burashe eko tukauta nabi achaba bomzo hangu mzee dobi oimo kwamba ni yamba ide mfaume mo kwamba Ingam tukauta mbebe ndi nyondo mwetu tuo emru wako mdemela kocha wa nduafu wallahi kazali ya joina mdoni wa echi gutodungana nanyi hauka Mwenyezi Mungu asamba aruma surati Saf
hamba ukana uhjuru alladhina zalamu wa azwajahum watu ndo ndosha basi do police gelegele do waileshea do wainvite ciao keja tosha hate makatibu aloja amani obichini hano shaka bodo mbega kamtujwa tawaza kamtujweze kutuneze rugo yalo nizo ne show no ula balo nu ola ndo mikasolis ezo ngizo pia ngamzifanya abunge yabo ngari mwambia oliva Nyezimgu yakajiliwa mdia la pisi badeka dolomiwa shaujo mdu hawo no mundu wa firachi wandu wa rawishitwa wandu wa dhulumia watu hawaranta jamba shabanu wala pisa shawala pisa wamshenzi mnafiki uranto wa wandu wa hafa wando bini mlapizao emana mlapizao hindi kabati mdu yele waiso okamdugo ya ulili we mdu mahe ya tibangame ya tiwa ne show kabatafanya mahakama ya mwana mwana hikima mwana faina yabanga batukota mtu ambe maadilifu amlo amini au kama mtu hukumu uadilifu ebetizionga mbuli yana haramu wanwarenge nati wa hatu yakauparwa jannati dunia yakauparwa paradis de la vie basi mnati ya toto jare dehe ti ya ukatili na ufujara enyi wantu mtoshida mabilienti hatu ema kongole watorele ya ekomora mamshanani si wantu wako waili wakomori walu ya kamtushindo wa trete kamtushindo wa securize kamtushindo ni kamba iruhala mwede mbuli ya tena haina usuka jameliza makongole na wapie ngamtwa zembade ngamtwa zengoloniso haina ti lona wanadamu wairumao euchichabana ewikachabala wade ewikachawa mndu elintikatiti ewoji waji pozitwana miduna izo olisa wandu no fatisa ngejuse hunu ngejuse kwa chanumweti hatu ezitobia izo pia kabati mndu usubuti wanoniso shesabia chamdukade la pesa engoto nabe kamdukade la pesa sha uranti ya wandu hafa uranti walimde yao ya uwa wafira wandu wahibia wandu wakasema ekotona kanga bataba mafura kuzona kanga bonzai sha eza jirindi warengeze mali wanika owandu wawendesa warengeze mali wanika owandu wawendesa abwenge watukufu zisazibiri hokari wa shelezizi heni atuele okaza linuto ni muibidia litawe heze aya 2 Mwenyezi Mungu hamba wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayati llahi fa'aridu anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr wa imma yunsiyannaka shaytan fala taqudu ba'da dhikra harudi hamba wa qad nazara alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yakfaru biha wa yastahzi'u biha wala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayr innakum idha mithlu inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a eni atuele wa haruma mahakume yanzaya na firaji na ulevi na urahitwa na hizo tipia yabo wumdu boko Mwenyezi Mungu hamumfanya mayono wa mahrum uhabali liwayati wa haqi shasisi wombezedi wankana Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba' nguna roni seza haki ya risaidia rizilunge wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba namrone se ezembi Mwenyezi Mungu roni seza mbia risaidia rizitawe kabwele dhambi la hoda wena Mwenyezi Mungu yamba uswali yamba utino vinyo yamba utifanya shailo wa dhulumu mndu wa mndu wafunga mndu wahibia mndu ilo na muhime mje mmone abonge yapo watukufu ngalimwambia oni yauka Mwenyezi Mungu kujolikeza khair ambao mwanadamu Muislamu yakado mbele ya mndu yake mwade shamrubu ombele ya mndu yabone yatia wo baki wakomori unula bana biun wanumi mira hale jasoma mitidaba wenga mawade mwi na wade mwi wandu wana nuo haina mndulo pre ya uwe wandu haina uto ulwawa ya docha ya bakana wala kana nderema wala re mwani malezi wala katina no ekari wa sabari mndu amadunga manzu yabone yale jeitena ya chado uwo wakomori utwambira mnayi wo mndu utona akili au mndu boko utina imani swa katina akili swa katina imani shamba juice ebano zabari ya duzu wao pelo parce que yede upulani yazali yede wandu hifa yede utoweze ordre badi ngabo jeshi wenchi ngabo onji wafumbuni abi amba hibi mapesa basi chaka chamba wandu wafu yabwekeri undenzi ngajore jenze mapesa hatu aina mbia hiba mapesa katu warejeza pia shewa wandu hafa mimi njaulo waranja shanga mtambiho no wauliliwa haukazini jojo unihunda mzatangu ya lutambiha na mienge mzatangu miti silamwe kezo na jujanzizani kena muono wana ma ntuzanzizo anraji o mzatama ya kazo janze mwana yake na Muhammad mzatangu ya Antoni kena mu mzatafa Iswali mzataba pale mzata imani mzata muslimu mzata fahad ezo ngweso kabati fundi kabati mbaba shangwa dugo chwa mduda wena rimblali kengo ya jaso le juma ngoja haso kaufa kwenti hatu ajado swali za juma abonge Mwenyezi Mungu achali hamba na mjebo wanafika mazi na mjebo ndemo mwangalie danyino wakweli muishileza kweli shantsu na mnapede au mnapiti ya jojabani ya jado ndapisa ukanga mabondabo ya renti wandu ziwi milioni wafanyoze direct neze video
shemana ya jabanu Mwenyezi Mungu abantoba ngo jo ufeba anu shango jo ushiyeza haki yole mana wale wana edado mejari woni hayina bantu waloro ngonjema shetani yo pula ende yate shonga shetani kana mbaida balini gutwamba edo msiri no do atuwa wasiwasi yabo abwe abo gamjo kaban shamimi banu ngami makini ngamina petile lo heze ndo gona ziparisa boni wenao ya borendao ngamina petina banu bayinga zalika jafa mimi shahangu tambani waneshe jihad wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum emimi hangu do wana namna lazimu basi emimi hangu do wana euka ufanya uhayati wao titoa mapesa ni waneneze mbizi jiro titu hangu tilata wakati tipiha tende mabunjilioni titwa gazi tire mwalamanda no ilini wanenabi la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli dharar walmujahidina fi sabilillah kati sawa ya daza ni ya juhawana abuya bisanzani mwabieni ya ukana na mtulilie mtaheze drapo na mtulilie mprepareze biye kazali hauba nunatubili biidhnillahi alkarim lisijaribulia majindu ya siasa lisijaribulia majindu ya siasa watu anzia toe mapesa watu anzia funga watu anzia jangaje wende warudi wamba mido na merito mido ulona wandu minga mina statui na myabule majindu ya nubata mitamba njeni wambie uka na mjipange eze konferansi mdugo uzifanya nyandu mloko mori na mtowe mdu mkubaliani nyotipi wakana wengu jori nenge transition waharaya o alo faransa basi nga mkubali ya ukana eke majindu ya alo faransa ne ya alo komori kwa jashila wa elewana majeshi ngabo mzima ujorenga garjo muimilia shaminga mumparoni mprepare na mprepare s'il vous plaît jerende watijo jamshenzi tena jado amba ibani diaspora kama zeri pudia nizabi ibani kama zeri prene la douane ne aéroport zilati zamna mshenzi ya narudole ni azali ajadora masema pesa yori fixe 0 nganza wasiri decide basi wa Komori zenyu bazilo hula zilaza hatu magari yalo hula daya hatu zinji zilaza hatu badi mdu jada ende guhibo hiyo awende gufira hiyo ya doamba gulikio chenze madi zilo Komori 90% za hizo zilo Komori emduli bazu kumera tsanu ulo na msheshele wa wana wanzo ule wanzo unwe wanzo uvaye wanzo factory za mwenje olitsishade le da balance weni la jala rondo lo alambagele do la to mwenje aina dakika ziwzira na bukabati mwenje bano kam yonda ila mufti ya ko l'hôpital wa jamrenga bese bala hola ba ko l'hôpital ye mwana wa ya dole mwana wa Jia Saad moto mara we waona mwenje kweli ngo Sokomori ujo angabisa banujisari otangani ufumdu ele shirika la mwenje linja mroten salam tuhum timisizo ambao bomze babo ngasi okarandise eze habari na mbio ndo mtaize drapeau na prepare mbabiza billet eke gwaijiri rendera wanilie nti atusonti pia liwafikiane na udofikiri emdulo masula hawa henti tinaba ashirafi bawe ya shirafi weiri mtungu wa yatende bwana wenti na parti damina wenti mjini hatu she ethiqa au aminifu e confiance yembwana este yo kweli sonokana na redunga ne rwane bwana e kwa Komori mtungu wa mtuka mwana afdhal wallahi ngarjo mduka haina mdujo mwana kwa dia merit mdumshe mdumme mdumduhasi na moto de utoka afdhal wali oroba Mwenyezi Mungu yakana e utoka wa khairi ne Komori ujosikini wa Komori urereye Mwenyezi Mungu natoa Komori haruma ujinga Mwenyezi Mungu natoa Komori haruma ulevi Mungu natoa Komori haruma ulaba ya watoe haruma unafiki ya watoe haruma ulemevu kazalika ululamu iso rijo ulaha wa Komori mwanama mtukufu ndasamo randili oganu naam ngari ngarangalimo wa Komori wali Komori swan wangu wasiata rambu wao enamna wakulungoa zepaza hao kaktori hao donc zero wala wangu na karena wala wavula na liswali wala na karena donc wao siswasa ya narelewa kaya azalia kabala harengini mbya tsumerite amtawalisa halafunti basuliba shena mnaramwelewa shawachuka kwa jailewa haunokanga mtsora abazejani buzo ntipi yarare mafundire makavire wale vire pinya zejani pia ba na sijomba tili no tswamiche sha ya ori musikini aondia ya sundari ya tsona atua ya tsona nongo ya joka henda ya pashere beni ya wasili mara ntini unduri musikini ya sai hajua kana mrohoro wangu lawa nguru forest abonge ramuka inallahu mwenjira dumu Yesu wa Komori inafundiala hakika sha sai ramuka
uhanzari yalikumena mbili rahana Mungu yusar sampu sasarabu iyorga simazahili ardu to ushahidi wa Mwenyezi heze twazifanya na Mungu ala tudonge bangu au weza bakishaweza na Mwenyezi chaka tu ushahidi kwa jaonesa utukivu wao hakika kwa jaonesa uwiwa hao na kwa jaonesa njema zao shawaonesa uwiwa hao harmensi au kawa kwa jaufanya wanzaenzi hawongesha waimilia wanabuwa tsingelea bahaba tula uprase kimidu wala de program ya azali washisi nsangani ladwa basumaila de program ya azali wala hanzari yalkumela mbi uprase kimidu abo doko abo na mamko de wanwa ndo kimba wala we ndisema tabu mutona wangu wazingamanya mutona wa Zulu sarambu wa kaya presque harma 70% ya wazi wa Komor na mafundo wa Komor real 12 ndo ajanao ndio kanizona wanike inshallah shamzina yenda mbali kanzore kiperensi wakensi wa kuangalia chaque tulavi nous va pénétrer dans zone offensive ntigwa zile swala hilo yani ndoka rumesa fil awal shamti wazi swala hilo kwa wangu sagar wajwao nanti watemtiti walonzo yani walomali walonga wajuni hani hao lazima waafishewa wajua walokumbara wamkainti lazima ntela dumi ntila dumi bicha amwe kama yuko fungwa akawa tadia wende nai wasuisha nsarama da zero uchiwe ntire ngani wa jeni mashovulo tunzo komoro no windini tunzo kada nane wajafa waongeza ofisi gifu tuwaka inshallah maburu kipere na utaanze sana makomori ekati rongwa swala lilana Mungu au ushetwani ekati rongwa swala halavini wakati usaidizi wa Mungu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Marhaba menji aina katir jo swali nariombeleye diaspora Mwenyezi Mungu ihifadhi ya doru wasilisha ngamina wanasho hangu wa ili wa misamihuli ikayao aina katiri fanya ndongoza lazimu kwa japarodiwa za zuki wangu mutwi wanamsho hangu na shidani wanamsho hangu kala na wanyanyao wenji usikwa jana waka hafla jo skwa juzibo waka hafla wako ikabla simiketi kayabo shati ngamine bie njashinda na hudhuria harume hafla ya heshama shauka mwana kaliwa yabo he namna ya hawa wakujitolea miba na ikawa nipara nibezenede shati undana na udhuri honziani almadinga mine bie ya hangu ya usaidia ba isho mriajo utoa wa matunfiqu min khairin fali anfusikum iyo mruha jitolea abunge abunga mjota hasamaha watukufu wahe ele chama la mwanakaliwa yauka ilazimu iketi kabala haukara bwana mjibu ekemparwa khaswata mrongo njema stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'aku surtout kali mpara ni huja shawa jira ondru honziani Mwenyezi Mungu shahidi yauka tirohanije tijihunru tirejei sha ngamine amana yo haina njo umparisa andani au munambi namna njo fanya ni tekeleze ebiye ya humsada riproteje wana babanu enamna rirongwa ino haina mwenzakili ngwelo kana banu sisi za twisa zibiri ndemana jisakrifie o ili o wana no wajuhu nezile ngwene zitana wajewa nshiro biidhnillahi alkarim nizimguna do maswidishani ni diaspora banga mhundao shaka mtula shanga mweshele yao wandraji nguna mhifadhini nguna nzi haina misafara mjwenda mdo waswili nguna mhifadhini ono wana ya wabarikishe ya wataze na ndongombi rikena muo ridwenda na huja o lohule wanzana nguna watanganye o watona wana mguna wabe o watona dola mguna watemo dolani o walo na mguna wanike eze bahati za walela ndo wajua wafai mizimuna jalenti hatu irohomi hono ni yahe madhalimu walo niyo injie mihono ni hawa ndo aminifu adilifu mizimbu ya jalie rifurahi rohun duniani kama nadu daiman ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم
اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك وعبيدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بجزر القمر خيرا فأجر الخير عنده، ومن أراد بجزر القمر شرا فاشغله في نفسه ورد كيد نحر. فضل سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وشكرا لكم.